Assalamu alaikum. Аталарым, апаларым, biraz ортырақ барайын қараңыздар көрінейіне. Тағы бір жолы қош келіпсіздер. Тамағыңыздар дамды болсын. Мына ошол дастархандың өзгөчө сіздерді сыйлаған Москвадағы дегеле чет жақта жүрген балдарыңыздар, қыздарыңыздар, небелеріңіздердің атынан сүйініп, тамшанып жей беріңіздер. Аш болсын дейбіз. Мына ушул бүгүнкү өзгөчө улууларыбызды сыйлоо аземине атайын убакыт бөлүп турган мына ушул айылыбыздын атоолу Бейлай өкмөтүнүн айыл башчысына, Бейлай өкмөтүнүн башчысына Майрамбек агайыбызга кеп берейин, өзү расмий түрдө ачып берсин, андан соң дагы да улантабыз. Майрамбек Алмабашев, Бейлай өкмөтүнүн башчысы. Assalamu alaikum, урматтуу аталар, урматтуу апалар. Мына бүгүн сиздер менен өкмөт башчы катары сиздер менен жолугуп отурганыма Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Бүгүнкү аксакалдардын бул жерге чогулуп сый тамакка келгендин себеби Бейлай өкмөтүнүн Бел айылынын жаштары, айрыкча миграцияда жүргөн, Москва шаарында эмгектенип жүргөн жаштары мамлекетибизде белгиленген октябрь айы карылардын күнүнө ушу айылыбыздын аталарын, апаларын сый көргөзүп, ушул жерде өзүбүз алыста болсок да ушул жерде апаларыбыздан, аталарыбыздан дуалайыл деген максатта башыңыздарды бириктирип чогулуп отурат. Биз эмне дейт элек? Жалпы айыл өкмөтүнүн атынан, Бел айыл аймагынын элинин атынан ушул талаада мигрант болуп, пешене тери менен, ак мээнет менен иштеп, ушул тапкан акчаларынан ушу аз да болсо ушу айылыбыздын улуу аталардан, апаларыбыздан ак батасын алып, ушул сый урмат көргөзүп коелу деген уул кыздарыбыздын бардыгына иштерине ийгилик каалайбыз. Тапкандары Аллахым жакшылыктарга буйрсун, ушул жакшы күндөргө жумшап, мекенине аман эсен кайтып келине Аллахым насип кылсын. Эзелтен кыргызда сөз бар эмеспи? Карысы бардын ырысы бар. Карылар ар дайым биздин төрүбүздүн көркү болуп, дуаңыздарды берип, батаңыздарды берип жүрсөңүздөр, сөзсүз дуалган, баталган адам кем болбойт. Ошондуктан аталар, апалар батаңыздарды берип ушул жаштарга ынтымакка чакырып, Бел айыл аймагындагы ушул Ноокат районунда алдыңкы айыл аймагы болуп, алдыңкы өкмөт болуп, бардык жакшы жактарыбыздан үлгү болгонго Аллахым насип кылсын. Ар дайым төрүбүздүн көркү болуңуздар, сиздердин дуаңыздар менен биз көгөрөбүз, жалпы эл көгөрөт. Оорубаңыздар, көп жашаңыздар, бар болуңуздар. Рахмат сиздерге, ушул мигранттарга да рахмат. Атын атасаң куту сүйүнөт дейт. Биз ушул айыл өкмөттүн атынан ушу бир жалпы мигрантта жүргөн ошол биздин чыгаан уул кыздарыбызга бир ыраазычылык кат берип коелу дедик эле. Ошону мен өзүм окуп берип койсом. Россия Федерациясынын Москва шаарында эмгектенип жүрүшкөн мигранттардын Белөрүк кайрымдуулук фондуна ыраазычылык кат. Өз жерибизден алыс, бөтөн элде иштеп жүрсө да, жүрөгүң өзүңөр туулуп өскөн жериңерди самап, туулган уруктарыңарга болгон сагынычыңар аркылуу айыл аймактагы кадырман каарылардын күнүнө арналган салтанатты өткөрүүгө демилге көтөрүп, колдоо көрсөтүп жатасыздар. Элибизде карысы сыйлаган кор болбойт деген улуу сөз бар. Силер дагы кылган жакшылыгыңар аркылуу аксакалдардын батасын алдыңар. Ылайым силерди Кудайым өзү колдоп, бөөдө кырсыктан алыс болуп, мээнет менен тапкан акчаңар жалаң жакшылыктарга насип кылсын. Ишиңерди жигит бири Шаймерден колдоп, ооматыңарды берсин. Колдоо көрсөткөн ар бир ишиңер үчүн айыл элинин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Өзгөчө чет жактагы бардык атоолдарыбызга, улан кыздарыбызга ыраазычылык билдиребиз. Жалпы айылыбыздын атынан чоң рахмат. Албетте канча рахмат айтсак дагы аз. Бар болуңуздар. Буюрса бул башталышы. Рахматыбыз аябай көп сиздерге.
Анда эмесе акырындап мына ошол Москвадагы уулдарыңыздардын атынан өзгөчө бир өкүлүгө керек берейин. Кыскача сүйлөп койсоңуздар болот. Ассаламу алейкум, айлыбыздын аксакалдары. Бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Москва жергесинин балдардын атынан, Москва коомунун атынан, өзүнүн айылдык балдардын, өзүңүздөрдүн балдарыңыздар, өзүңүздөрдүн небереңиздер, баардыгыбыздын ошолчу Москвада иштеп жүргөндөрдүн атынан чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Майрамыңыздар көңүлдүү өтсүн. Хуш келипсиздер. Рахмат, барыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Москвадагы атуулдар тынчпы бардыгы, туугандар? Рахмат. Кана эмесе олтуруңуздар. Чоң рахмат. Эми ошол Москвадагы фонддун бул жактагы өзгөчө бир мүчөсү десек дагы жаңылышпайбыз. Бул жактагы өзгөчө жооптуу финансы жактан көп чуркап, көп кызмат кылган биздин өзгөчө бир чоң атабыз бар. Рустам атамды чакырып кезек берейин, өзү бир аз маалымат берсин. Андан соң атайын багыштап арнап келген катмыны түшүрөбүз. Азыр Рустам чоң ата, келиңиз бир аз сүйлөп маалымат берип коюңуз. Урматтуу кутман күнүңүздөр менен урматтуу туугандар, байбичелер, аксакалдар. Мына ашы бүгүнкү ушу бардыгыбызды башыбызды бириктирип чай берип, бир казандан таамды артырып неме кылып аткан балдарыбыз, неберелерибиз, Москвадагы балдар өзүбүздүн балдарыбыз, неберелерибиз. Ошолордун немеси менен ошолор качан болсо ооруларга чогултабыз, жерлерге чогултуп атабыз, көпүрөлөргө, жолдорго чогултуп атабыз. Аксакалдарыбыз бир каарыларыбызды бир сыйлап коелу деген максатта ушундай кылышыптыр. Ошол немеге каарылар күнүгө уюша албай калыптыр. 5-нче каарылар күнү өттү да. Ошон үчүн ошолор кечирим сурашып атат, неме болуп туруп, бир жетишпей калдык. Кийинкилерди биз ошондой неме кылайлы дагы. Ошондой жетишип бир адатка алып алайлы ушул немени. Ошол жылга неме болуп бир жыл каарылар күндөрдө сыйлайлык деген ниет кылышыптыр. Алла ошолорду ниеттерге жетирген болсун. Анан кийин туугандар биздин немелерден ар бир үй бүлөдөн жок дегенде бирден адам Москвада бар да туугандар. Чынбы? Ошол жерде жүргөндөрдөн биз иштеп аткан фонддо 250 балдар бар экен. Олордо азыр кандайдыр немеси не болуп туруп, акча чогултканы келгенде бир 50-60 адам эле чогултат экен дагы, ону буну деп чылтак кылып туруп неме кылбай атат экен. Ошолор өзүбүздүн балдарыбыз, өзүбүздүн неберелерибиз. Мен 2 жумада 2 немеле машиттарды айттым. Аксакалдар кандай кылып үйгө жетирип барды, эстенчеп калды билбейм. Муну айымдардан сиздерден пайдаланып айтып коеюн. Ошо балдарыбыз, неберелерибизге айтсак, ошо садаганы өзүңүздөр билесиздер, садага баланы кайтарат. Садага кылган немелер бул соопчулукту бир азы билбейбиз. Ахиретте жүдө кетте сооптор ээ болобуз муну менен. Ошон үчүн ошол бере турган 1000 сом пул жакшылык иштерге иштеп калабы, балдарды фондко бербеген болсо, жамандык иштеп калабы. Ошон үчүн сиздерден сураныч балдарга, ошактагыларга айтсаңыздар, неме болуп туруп, элдери менен чогуу болгула, ошол айылдагы фондко кошулгула деп ошолор неме кылып койсоңуздар. Бунан жакшы көп иштер болот азыр. Ояктагы адамдар неме болуп туруп, чогуу болгон болсо, баардык маселелер чечилет. Азыр ушул айтып атпайм, 50-60 адамды кылганынан неме болуп атат азыр. Ошон үчүн сиздерден сураныч, балдарыңыздарга, небелериңизге айтып койсоңуздар. Ушул алиям кеч болсо ham карыялык күнү менен сиздерди куттуктаймын. Бардыгыңыздарга Алла узун өмүр берсин, чин денсаулык берсин. Кем жашаганыңыздар 90-дан ашып жашасыңыздар да Алла насип эткен болсун. Алла бардыгыңыздарды өзүндү сүйгөн, өзү разы болгон пеши бандаларга, пешке коюучу бандалардан болуп өтүшүңүздөрдү Алла насип эткен болсун. Тамагыңыздар таттуу болсун. Азыр енді ошолор жөнөткөн немелер, азыр енді мени түшүндүрө алдым окшойт сиздерге. Ошолордо гана немелер бетане болот. Анан кийин бетте Манарбектин бир канча немелери бар, енді аны сөзмө сөз айтып көшө болуна айттым болуп туруп. Канча жардамдар бар аны меттерде. Анан кийин Максатбек неме болуп туруп, ушул ресторан эгеси отун суу бардык немелер неме, только кыздарга гана неме болуп туруп, кызмат акы берип койсоңуздар деп атат. Ошо кыздарга гана берип атабыз. Ресторан амеле бекер эле болуп калды десептир. Ошон үчүн ошол Алла ошол балдарыбызга узун өмүр берсин, чин денсаулык берсин, иштерин ийгери кылган болсун, тапкандарын баракалуу кылып, жакшы күндөргө насип эткен болсун. Дайым жакшылык иштерди
жақшылық істерге пұл жөнелтіп, жақшылық істерді қылып, көптен көп сауаптарға ие болып, Алла өзінің сүйген, өзі разы болған бандалардан қалмасын. Ошоларды hem жақшылық күндерде қызмет қылыштарыңызды Алла насip еткен болсын. Азыр енді немені қатмы неме болған, оқылған шу қатмыны бағышлап қойсын мақсығалдар. Чоң рахмат, чоң Алла разы болсын, рахмат дейбиз. Ана эмесе мына ушул ак дастраконго атайын багыштап катмы даярдап келгенбиз, ошону дамлабыз, багыштап арнаса Кудай кааласа. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullahal azim. Estağfirullahal azim. Estağfirullahal azim. Ellezî la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve etûbü ileyh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellem ala nebiyyina Muhammed. Allahümme salli ve sellem ala nebiyyina Muhammed. Allahümme salli ve sellem ala nebiyyina Muhammed. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Siz başla verin. Amin. Mana Hatmi Kur'an okulup dur.
Hatmi Kur'an'dan hasıl bolğun soğuptu Allah Taala'nın razıçılığı üçün. Adam atamamıqa ve yenevizge, adam atamamıqa ve yenevizde mu'minu musulmat farzatlarıga Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh paklariga, ahlallariga, sahabalariga, chariyallarga, tabiinlariga, tabiinlariga, hususan ümit menen şu Rusiyadan şu hatmi kıldırıp mantip çay berip atkan baldardın ötüp ketken ata-eneleri, avlad ajlatları, kış akrabaları, bardık ötken dua talaptardın ruhlarıga, mana yerge ümit bilen kelip kol kötörüp turganlardan ötüp ketken ata-ene, avlad ajlatları, kış akrabaları, bardık ötken dua talaptardın ruhlarıga okulgan hatmi Kur'an'dan azırgı sagire hatmıdan hasıl bolğun soğuptu bahşeyda kıldık. Ey Parvardigar Allah'ım, özüңnün kalamından hasıl bolğun soğuptu bardık ötken dua talaptarga tiygizip günahların Allah Teala özüň mağfirat kılıp, yaxşılıklarını ziyada kılıp, jatkan jaylarını cenneti, rahmatı kılıp, özüňnün kalamyňyň şafatyda davry kıyamatgaça rahatda jatışyny Allah Teala bardyga nasip kılgın. Şu talatyzda jürgen ümit menen çay berip atkan baldardan Allah Teala omullarını uzun kılgın, rızklarını belant kılgın, işlerige irvaj bergin, tapkan tukanyga bereke bergin, sağlık salamatlık bergin. Özüňnün kalamyňdan hak hurmatdan sağı salamat elibizge jurtubuzga kelip, ata-enelerinin tuğanlarının aldıga kelip, tapkanlarını yaxşılıklarga sarptaşdy nasip kılıp, öz panagynda asıray körgün bir rahmetke ya Erhamer Rahimin. Moskvadagı baldarаңыздар дуа кылсын, тилек кылсын деп атайын ушул нерсени кылышты. Аксакалдарыбыз, чоң атабыз батасын берсин ошолорго, баарына ыраазылык билдирсин. Анда эмесе ак бата үчүн чоң атабызга микрофон сунайын акырындап. Amin. Mana siz menen bizge ana şu baldarыбыз özü alısta bolsa dagın köngülü bizde bolup, mana şunday eksandardy kılıptır. Allah Teala dergahı layasında kabul kılıp, ötken dördün başlarıga sayaban kılsın. Şu baldardın tapkan tutkanıga bereke versin. Sağlık, salamatlık versin. Omullarını uzun kılsın. Mana şu siz menen bizde yestep, sadaka rati bela dey, türlü bela apatlarından, oğru sırkı jamandıklardan özü asıragan bolsun. Tapkan tutkanını Allah Teala toy tamaşa jakşılıklarga üylörüge kelip sarptaşdy nasip kılıp sağ salamat kelsin. İşlerige irvaj versin. Tapkan tutkanyga bereke versin. Oşo bolup atkan jamandıklardan özü panagıda asırap omullarını uzun rızklarını belantkan bolsun. Amin. Allah Teala dergahıyla kabul kılsın. Allahu Ekber. Acaba ben hükümet, can hükümet gelip ne vakıfata katışmada şu hükümetten sasabıgayan bir dua verpemiz. Amin. Bana elimiz, yurtumuz intimak bolsa bereke bolot. İntimak var, yerde bereke var deyt. Bana elimiz, yurtumuz bir dey bolup, bana hükümetimiz жаңы boldu. Bana antip jakşı nerselerdi uyuşturup, eldi biriktireminde otat. Şu hükümetin sastavıdagı bär iştegenlerige Allah Teala insap topuk versin. Uzun ömür versin, işlerige irvaj versin, tapkan tukanıga bereke versin, sağ salamat, elge hizmet kılıp, eldi biriktirip, buna elimizde intimakçılık bolsun. Allah Teala bardığa insap topuk versin. İntimakçılıkta birbirimizi koldup, sağ salamat, hükümetimiz, elimiz, yurtumuz öse verişti. Allah Teala özü nasip kılın bolsun. Ey Parvardigar Allah'ım, elimizde yurtumuzga intimakçılık bergin. Asmandan yerden keletigen bela hırsık apatlarından özüň saktagın. Oru sırkovlarından, jamandıklarından özüň saktap, intimakçılık, bereket faizlerinde atakla körgün. Allahu Ekber. Acaba mana restoranды negesiken, maksat bekende o vereyli, bardığını özü kötörüp, toko ofisiyatke hizmetçilerge gana biz bere turan bolduk, kalan bardığı restoran diye söylüyor. Mana maksat begem ümit menen mana şu baldardın hizmet hakkısını albastanıga bar yok benim moynumda deptir. Muymanga bir lokma taam tayallagan adamga 60 yıldır ibadatın soğuğun cazam deyt. Şondoy soğup hasanatlardı namaya amellerge жазgan bolsun. İşlerige irvaj versin.
umut bersin. Daim mananda el üçün, yurt üçün, yaxşılıklarda hizmet kılıp, sağı salamat oynayıp yürüvergen bolsun. Bala çakalar menen, alganı menen koşakarıp, sağı salamat yürüyüştü. Allah özü nasip kılmasın. Allahu Ekber. Oşa Moskvadagi qomda jetedi deb жүрген vaqt Nasirov Turg'un akanın nimasi, Rais Turg'un akanın balası. Anan keyin Toychi Melisa'nın balası Bekbolot degenler var. Oşonu başqarib жүргендерге ham. Amin. Oşo Moskvadagi bala çakalardı başqarib, biriktirip, mananday uyuşturup жүрген baldardan ham Allah Taala omurlarını uzun kılsın. Rızklarını belant kılsın. Tapkan tutkanıga bereke versin. Daim şunday uyuşturup, yaxşılıklarga uyuşturup, manda elimiz, yurtumuzu yestep, sağı salamat oynayıp, külüp, tapkanlarını Allah Taala berekesini verip, jamanlıklardan öz asırap, sağ salamat kelişti. Allah özü nasip kılsın. Allahu Ekber. Maniyatda bu Norvegiya köpten köp jardamdарды koşup atады özün janından nimeden çıkarı. Ana keyin meta kaveri tartkanlar var, söylegen alып barып atқан balдар var. Ana keyingisini özü cemaatga özüңüz bilesiz. Amin. Manake şu Norveg degen ma hizmet kılıp atat deyt. Allah Taala berekesini versin, işleriga rivoj versin. Eldin hizmetini kılıp, mana bu tartıp atkan kemer eçi baldarga ham, alı barıcı baldarga ham uzun ömür versin, bakıt talay versin. Buna eldin hizmetinde yürütken, daim eldin hizmetinde, yaxşılıklarda yürüyüşte Allah Taala nasip kılsın. Tapkanıga bereke versin, üy içige tinçlik, amanlık versin. Sağı salamat el için, yurt için hizmet kılıp yürüvergen bolsun. Allahu Ekber. Amin. Buna cemaatımızga, elimizge, yurtumuzga birinciden intimakçılık versin. Allah Taala mana birbirimizde, mana memleketimizge hem Allah Taala intimakçılık versin. Memleketimiz önükse siz menen biz önügöz. Memleketimizge hem intimakçılık versin. Elimiz, yurtumuzga hem intimakçılık, bereket faizlerini versin. Yaxşılıklarına takısın. Jamanlıklardan özü asırasın. Osmandan yerden keletigen bela, hırsı, oğru, sırku, jamanlıklardan sağlap, sağı salamat oynayıp gülüp, mana şunday bala çakalardın yaxşılıklarını, manday çay bergenlerдің çaylarını içip, sağı salamat oynayıp gülüp, bala çakalarga baş bolup yürüştü. Allah Teala bäriňizlerge nasip kılgan bolsun. Allahu Ekber. Sizler tuğanda rahmat, şunday oturuşlardan, şunday sıytamaklardan jılığa olup turuşlarını Allah nasip etken bolsun. Oşa jönötüp çay berүүчүлөр diyem Allah daim şunday soğuk işlerde kılıp köpten köp soğuklarga eye bolup kalışlarını Allah nasip etken bolsun. Hoş gelipsizler. Qadamızlarga razı bolуңуздар, tinç bolуңуздар. Xudo kalsa daim tinçlikta, yaxşı günlerde joluşunuza Allah nasip etken bolsun. Amin. Çoğun rahmat, Allah razı olsun. Ақсақалдарыбыз көп жашасын, аман болыңыздар, тыныч болыңыздар. Барыбыздың уулдарыбыз, нелерибиз аман болсын, элибизде тынччылык, аманчылык болсын. Буйрса мына ушундай жакшылыктарда көрүшөлү, сагабатта жетип алыңыздар. Чоң рахмат.